како сериозно здружение од Куманово и од Република Македонија. На професорот Мичо Младеновиќ сакам да му подариме наша монографија на пчеларско дружение Пчеларство 50 години пчеларство во Куманово. Доверете, професоре. Hvala. Изволите. Исто така и на професор Узунов Александар, една наша мала монографија. Вие ќе се најдете на страниците на таа книга, jer вие сте биле и предавач во наше дружение пред многу години. Професор Мичо Младеновиќ 2019 пред ковид кризата беше во Куманово баш на родендерот на пчела, за пчела. Ви благодарам. Pa evo, ja bih danas, pored toga što ja sam spremio drugačiji uvod, ali s obzirom na ove darove, hteo sam da malo iznenadim i predsjednika i vas, da vas podsjetim da je apiterapija jedna mlada strukovna nauka, što kažu humanitarnog i medicinskog aspekta. To je početak alternativne medicine i u nas i u vas. Ovdje predstavljeno je udruženje apiterapeuta Srbije, gdje sam predsjednik od 2015. godine. Istovremeno, tu su recepti koje su svako od nas morali da napišu, da se ne zaborave. I te recepte ćemo i danas da se podsjetimo i da zapišete. I evo, u znak sećanja na ovaj dan, ja poklanjam predsjedniku udruženja. Hvala puno, profesore. Pa deo ovo znanja što pre. Hvala puno. Ovdje su neki flajeri o svim zainteresovanim ko želi da sluša ovaj kurs, ali o tome ćemo u zadnjem delu tamo ako budemo imali vremena, jer mi održamo kurseve apiterapije sa 35 predavača, koji traje 3,5 meseca, dobija se diploma apiterapeuta, ali o tome kasnije. Ovo ćemo da... Profesore, izvolite, osjećajte se kao pčela u svojoj koščici. Hvala. Pa evo, kao što predsjednik reče, bio sam ovdje pre korone i te lepe utiske ne samo da nosim, nego su me one i dovele ovdje kod vas da nastavimo druženje i početak bi trebao da bude u stvari dragi prijatelji, pa poslije drage kolege. Jer stvarno i juče u Skoplju i danas u Kumanovu i sutra u Gevigeli i ne znam, Bitolju i Makedonskoj Kamenici sam počastvovan što ću držati ova pionirska predavanja o apiterapiji. Možda sam malo sentimentalan što prikazujem prvo ovu zgradu ovde, to je poljoprivredni fakultet, to je Zemljodelski fakultet u Beogradu koji slavi 110 godina postojanja, koji pripada Beogradskom univerzitetu, koji slavi 220 godina rada, koji objedinjuje negde oko 34 fakulteta i koji je na 350. mestu rang liste od 8000 univerziteta u svetu. Ja se ponosim ovom zgradom jer sam tu i diplomirao i kao inženjer, kasnije i magistrirao i doktorirao i evo, posle 40 godina sam otišao u penziju, ali za to vreme se ponosim ipak rezultatima koje sam ostvario sa svojim saradnicima, jer sam 7.500 studenta ispitao, od toga 240 je diplomiralo kod mene, 20 je magistriralo i 9 doktoriralo, s tim što imamo još 2-3 disertacije za odbranu. To su impozantni rezultati i za mene i za ekipu koju vodim i nadam se da je i taj deo možda uticao da se ugradimo u rezultate fakulteta. Jer sam, opet kažem, sa saradnicima objavio neko 350 radova. Moja misija, kao što piše ovde, kao misija profesora jeste da učimo, da naučimo ljude, da ih osposobimo, da samostalno rade, da oplemenjuju svoje znanje i da ga primenjuju. Međutim, kad je zdravlje u pitanju, tu nemamo podelu na kategorije, jer je zdravlje najvažnija stvar, da kažemo, svakog od nas i zdravlje se najlakše može očuvati dobrom ishranom, čistim vazduhom, suncem i tako dalje, ali teži put, nažalost, jeste ako počne da se leči, to znači da se do zdravlja dođe. Mi apelujemo na veće korišćenje pčelinjih proizvoda, jer su pčelinji proizvodi takvi proizvodi koji stvaraju baznu sredinu u organizmu. Vi sigurno znate da sve bolesti materne
potiču od kisele sredine koja pospešuje i razvoj patogena, diferencijacija nekih nepoželjnih ćelija u obliku kancera, tumora i tako dalje. Međutim, kažem, poenta je da se lična sreća doživi upravo sa zdravom ishranom, a kud više nego sa pčeljnim proizvodima. Pčeljni proizvodi su u stvari darovi prirode od jednog plemenitog insekta koga nazivamo krilatim farmaceutom, odnosno jednim božjim stvorenjem koje daje više namenske proizvode. Dakle, med nije samo hrana, med je i lek, kao što reče pesnik, to je hrana je lek, jedini lek koji je i hrana. Šta reći o propolisu koji je na vrhu piramide alternativnih lekova, jedan biljni antibiotik koji je još uvijek neprevaziđen, koji deluje na gram pozitivne, na gram negativne bakterije, ali deluje takođe i baktericidno, bakteriostatično, i protiv virusa, i gljivičnih oboljenja i tako dalje. Međutim, u ovom tempu života i u ovoj podeli sveta na bogate i siromašne, ipak se zaboravljaju ti osnovni postulati očuvanja zdravlja i zbog nekih ličnog prestiža ili zbog svežnja novčanica počinju da remete ovaj balans života koji je prisutan na zemljenoj kugli. Neću da dugo, ali radi uvoda, da bi pojasnio koliki je značaj te zdravstveno bezbedne ishrane, napomenut ću samo da, recimo, vi znate, Srbija je bombardovana 1999. godine i gde je posle 78 dana ubijeno preko 2500 ljudi, 79 dece, 500 civila, bačeno je oko 1300 krstarećih raketa i, recimo, samo u Pančevu, a Pančevo je na 30 km od centra Beograda, u cilju tih nekih borbenih, da kažem, ciljeva, gađali su i to fabriku postrojenja UTVE, Petrohemija, Azotare i rafinerije. Iz tih oštećenih postrojenja Azotare u zemlju i kanale otpadnih voda izliveno je 250 tona tečnog amonijaka, zatim više od 80.000 tona nafte i njenih derivata, a iz Petrohemije je oslobođeno 460 tona visokotoksičnog vinil hlorida. Dakle, posle 15 tona osiromašenog uranijuma, čije je vreme potpunog raspada preko 4,5 milijarde godina. Šta treba reći o svoje deci i kad smo 1999. godine pre bombardovanja imali samo 9.900 obolelih od kancera oboljenja, a danas 2015. odnosno i čak i kasnije otprilike preko 40.000 obolelih. Da li zeolit, to je prirodan mineral koji ima široku rešetku i može da upije ove kontaminante, može da to sanira? Ne može, ne postoji nijedna druga ruda jača od zeolita, ali ni zeolit nije svemoćan, ali možemo ipak da vodimo računa, kažem, o ishrani i da pokušamo da ta neka područja koja su jako mnogo bombardovana, da konzervišemo i da ne koristimo te biljne proizvode. Ono što nam daje snagu da istrajemo na ovom polju promocije apiterapije jeste činjenica da u svetu postoji 30 miliona ljudi izvijete, 300 miliona ljudi koji se leče apiterapeutskim preparatima. Kad kažem apiterapeutski preparati, mislim na pčeljne proizvode i na preparate koji se bave, koji se prave od ovih naših proizvoda. I postoji u svetu oko 140.000 sertifikovanih apiterapeuta. Ovo naše udruženje, upravo sada što sam dao ovu knjigu vašem predsjedniku, je do sada obavilo 12 generacija, iškolo 12 generacija ljudi koji su obučeni da pomognu klijentima kojima je naša pomoć potrebna i
oni mogu ne samo da proizvedu zdravstveno bezbednu hranu, znači med, pčelinje proizvode, nego i naprave i neke losione, neke preparate, neka pića i tako dalje, neke meleme. U Nemačkoj preko 40%, u Engleskoj preko 60% već lekari onako kriomice, ali preporučuju upravo korišćenje ovih apiterapeutskih preparata. Vreme je pokazalo da odmah koristimo ono što se pokazalo hiljadama godina i kao korisno, delotvorno i čitavom svetu od stare, jer apiterapija je stara preko 3.500 godina, ako računamo početak civilizacije u Kini do današnjih dana. Jer ne postoji civilizacija koja se nije bavila pčelarstvom, ali istovremeno i kroz pčelarstvo korišćeni su, kažem, pčelinji proizvodi u ishrani, a kasnije i za lečenje. Ključ dugovečnosti, jedna poruka i ovog predavanja i ovih tribina koje će biti kasnije malo više nego do sada, je u režimu ishrane i kaže se da nedostaci u ishrani uzrok su svih bolesti i preranog starenja i smatra se da bi se život mogao produžiti zahvaljujući pravilnoj ishrani i kao što je Hipokrat, grčki filozof, lekar, koji je i otac savremene medicine rekao i zato neka naša svakidašnja hrana bude lek, a lek neka bude i hrana. Mi, kad kažemo u Srbiji, mislim i na Makedoniju, ja to ne odvajam, imamo izvanredne predispozicije za razvoj pčelarstva. Trenutno mi imamo negde oko 5 do 8% velikog broja ovog pčelara koji imaju preko 1000 košnica. Dakle, pogodnost mikroklime, biljnog pokrivača sa medonosnim biljkama je strahovito velika u odnosu na neke siromašne zemlje, a s druge strane koji su veliki proizvođači meda. Mi imamo, recimo, na raspolaganju 9 meseci cvetanja medonosnih biljaka koje su nekad glavna paša, negde stimulatorna paša i ostvarujemo prinos meda na stacionirnim pčelinjacima negde oko 10%, a sledeći 20-25 u vrh glave. Međutim, u Sibiru, koji imaju vegetaciju samo 75 dana, oni imaju prosek ceđenja meda 40 kg. Pazite, oni za 2,5 meseca cede 40 kg meda, a mi za 9 meseci nemamo ni 25 kg. Znači, poruka je jednostavno, mi moramo da radimo na novim tehnologijama, da menjamo sistem pčelarenja, da vodimo računa o medonosnom pokrivaču, o medonosnim biljkama, da osvežavamo, da revitalizujemo ove stare, pogotovo ovih zadnjih 10 godina pokazalo se da sa globalnim zagrevanjem se gube one glavne medonosne biljke. Bagrem, koji je bio vedeta, bio je na prvom mestu, što kažu, po medobranju, on je po izašlosti nektara, on već ide na 3. i 4. poziciju, ali zato isplivavaju druge vrste. Dakle, moramo da pratimo šta se dešava oko nas i nije dovoljno samo da imamo pčele, da ih negujemo, da ih gledamo, da uživamo u njihovom letu, nego mi treba da stvorimo uslove da možemo i da živimo od njih. Kada ovo govorim da ima različitih tipova košnica, različitih prevoznih sredstava, ali ipak moramo da vodimo računa i o selidbi, jer selidbom se višestruko povećavaju prinosi. Uz neke malo veće troškove, malo većeg rada, ali ipak, kad kažemo rad, taj rad se svodi na rad od nekoliko meseci. 5-6 udarnih meseci, a ostalih 6 meseci je ono što kažu uživanje u tim pčelinjim proizvodima, tako da sa 6 meseci rada uživamo godinu dana, što ne može da obezbedi ni jedna struka. Ono što uvijek gledamo da vidimo kolike su koristi od pčela. Koristi od pčela su direktne i indirektne. Indirektne koristi su 20 do 40 puta veće od direktnih. To je oprašivačka delatnosti. Ako nema pčela, nema oprašivanja, nema plodova, čovjek je ugrožen. Drugo, sledeće godine, ako nema takođe medonosnih pčela, gubi se i hrana za stoku, a onda bez stoke takođe gubimo, znači ne samo biljnu hranu, ne gubimo i stočarsku hranu od stoke i na kraju, posle još 2-3 godine, čovjek ostaje bez rezervne hrane
da čovjek za 4-5 godina, kao što je Einstein rekao, može da se uništi i čitav svet. Ali ono što je važno i zašto smo istovremeno i pčelari i okupili se danas oko toga, to su direktni proizvodi. Direktnih proizvoda ima 6. Znači imate med, vosak, polen, propolis, pčelini otrov, polenov prah i pčelini otrov. Ali u te direktne proizvode spadaju i prirodni veštački rojevi, oplođene, neoplođene matice, zatim zreli matičnaci, ali istovremeno ne treba zaboraviti jedan novi trend iskorišćavanja pčele, a to je da se govori sve više o pergi. Perga sada po visini cene, ona zauzima isto mesto kao i matični mleč, 1 gram mleča, 1 evro, ali sada i perga, 1 gram perge je također 1 evro, ili ako ćete kilogram je 1000 i tako dalje eura. Mi zaboravljamo na apikomore koje su doživjele posebnu ekspanziju zadnjih 10 godina, ali ne kod nas. Počelo je u Rusiji, počelo je u Ukrajini, u Nemačkoj, sada su najrazvijenije zemlje po pitanju uređenja pčelinjaka sa apikomorama u Sloveniji i sa lepim okućnicama gde ljudi se odmaraju na košnicama, gde mikrovibracije pčela odgovaraju mikrovibraciji mozga čoveka koji opušta čoveka i sa 20-30 minuta leže na košnicama odmara čoveka kao da je spavao 8 sati. Zatim, verujem da 98% pčelara ovde ne zna šta su dron homogenat. To je mleč koji se dobije iz trutovskih lutki, ali koji pomaže više muškom svetu nego ženskom, jer mi govorimo o matičnom mleču, a matični mleč potiče od ovih matičnjaka iz kojih se razvija ženski pol sa drugačijim hormonima nego što je to potrebe za muškim hormonima. I na kraju, mislim da je još niko od vas ili vrlo mali broj ljudi zna šta je to mikrobiom koji je nastao 2017. godine, a koji se uveliko koristi na zapadu, a mi tek sad počinjemo da shvatamo značaj ovog mikrobioma. I na kraju apiturizam. Sada kada je cena meda sve niža u odnosu na uložen rad, u odnosu na rast drugih cena proizvoda, onda mislim da možemo da uredimo još malo tu svoju okućnicu ili deo pčelinjaka sa ne znam, nekim cvećem i tako dalje, ali istovremeno da napravimo prostor da možemo da primimo goste, da im ponudimo i apikomoru, da im ponudimo med koji se dobija od naših pčela, druge pčeline proizvode, onda mešavine od tih preko medovača i medovine, preko različitih krema i da napravimo, kao što postoji put vina, da napravimo put meda ili put apiterapije i tako dalje. Apiturizam je, kažem, razvijeniji u Sloveniji nego u bilo kojoj drugoj onoj bivšoj Jugoslovenskoj republici i oni su iskoristili neka sredstva Evropske unije sa 16.000 eura, napravili su fin ambijent za odmor, za uživanje, ali i za proizvodnju pčelinjih proizvoda i preparata. Cilj mi je da i kod vas napravimo jednu školu apiterapije i to mi nudimo ovde sa ovim kursem, jer do sada angažujemo 35 predavača, oko 60 tema, sa praktičnom nastavom oko 10 sati, izradom seminarskih radova, gde svaki polaznik mora da napravi neki svoj preparat, da vidimo da li je stvarno savladao tehniku rada na dobijanje novih proizvoda i da ti proizvodi budu verifikovani na Novosadskom sajmu koji ima međunarodni karakter. Novosadski sajam je 110 godina slavio prošle godine rada i on je među prva 3 sajma, poljoprivrednih sajmova u Evropi. Tako da prošle godine, 2023. naši apiterapeuti su osvojili 29 medalja, 25 velikih zlatnih, 2 zlatne i 2 srebrne. Znači, bukvalno to je dokaz koliko se dobro radi i koliko su ljudi dobro osposobljeni da mogu samostalno da naprave neke svoje proizvode sa koje može se ponose, ali i da prave pare. Ono što je važno kada govorimo o medu koji je materijalni sinonim za pčelarstvo, kad kažemo med, mislimo na pčelarstvo ili kažemo pčelarstvo, mislimo na med, jeste da je najprisutniji u ishrani, ali
kad pitam ljude, znate li koliko treba meda da se pojede u toku dana? Ljudi ostanu pa kaže treba 100 grama, 150, neko kaže 300 grama, sad zamislite 300 grama visokokalorična hrana koja može da ubije, što kažu, metabolizam i da izazove preznojavanje, proliv, povraćanje i tako dalje. Dakle, osnovno je da vi da budete emisari struke i nauke, da vi učite potrošače. Do sad smo to prepuštali školama, televiziji, radio i ostalo. Međutim, nedovoljno je to. Mi moramo da budemo agresivniji ako hoćemo da tu muku koju smo odradili sa pčelama, da možemo da plasiramo i da možemo da pristojnije živimo. A to znači, moramo da edukujemo, da učimo potrošače, da samo kristalisani med je, ne samo, nego da kristalisani med je prirodni med, a nije to ušećereno da se pravi od šećera. Jer med prirodni, on samog sebe konzerviše kristalizacijom. I tako u kristalisanom obliku on štiti sebe od spoljnog uticaja, od negativnih zraka, odnosno toplote, od sunčevih zraka gde se ubijaju termolabilne bilančine, vitamini, hormoni itd. Količina meda koja je potrebna za ishranu u toku dana jeste onoliko grama koliko čovjek teže kilograma. Dakle, ako imate 80 kg, 80 grama, sad vi ne možete svakog dana da menite 80 grama, ali znate da jedna supena kašika zahvata 30 grama, jedna kafena mala kašica zahvata 14-15 grama. Tako da prema zapremini zahvaćenog meda vi možete da pretpostavite tu dnevnu dozu. Kako se med upotrebljava, vidjet ćete kasnije. Znači, da li ga treba uzimati i onako odmah progutati. Jedan mali procenat ljudi, ali ipak značajan procenat ljudi, ima loš želudac i to je kao da ste bacili bombu olovo u želudac, izaziva tegobe, povraćanje i tako dalje. A kada bi samo promenio način korišćenja, i tekako bi mogao da postane stalni konzument. Dakle, med može i da se pokvari, može da se čuva i 3-4 hiljade godina. Iz piramida Egipta izvučen med je, da kažemo, u hemijskom pogledu sačuvao te glavne hemijske komponente. Međutim, med čuvanjem gubi, odnosno povećava se HMF ili hidroksimetrifurfurol. Šta je HMF? To je ona pena kad pravite slatko pa skidate onu penu. Ta pena se baca, zato što je ta pena jak otrov. Ona izaziva javljanje kancera, on deluje kancerogeno, mutageno, teratogeno. Znači teratogeno. On čak menja i hromozomski kod organizma sa trajnim posljedicama i normalno izaziva kancer i tako dalje. Tako da ta pena, kažem, jedna opasna komponenta i ja često i studentima, a i na predavanjima često, ne često, nego uvek koristim priliku da ukažem na tu činjenicu, jer ovo je mali savjet, a s druge strane možete da pomognete i sebi i svojim prijateljima da širite ove cake, što kažu studenti, odnosno ovu misiju kvaliteta. Da li će med da bude u kristalisanom obliku, zavisi i od stanja. Ako se 2 puta dekristališe, onda dolazi do odvajanja. Znači, samo homogena kristalizacija označava da je med zdravstveno bezbedan i da se može koristiti u apiterapiji. Za apiterapiju mi preporučujemo samo sveži med. Med koji je ceđen u istoj godini i kristalisani med. Kasnije, kažem, kad se dekristališe, bez obzira koja je temperatura, a pogotovo ako se duže vremena dekristališe, onda se javlja taj HMF. Gubi se dijastaza, taj invert. I mi lako možemo da utvrdimo da li je neki med prestar, da li je za upotrebu ili nije. Mislim, on jeste sladak, ali ne znači da postoje i oni vitamini, i hormoni, i minerali, eterična ulja i te sve što med čini medom. Pa, da vidimo, u svetu postoje različite biljne vrste, u odnosu na biljni substrat, na zemlju i tako dalje, postoje i različite sorte meda. Mi ovde na našim područjima imamo nekoliko vrsti meda ili sorte, a to su bagremov, livatski, gde ovde dominira drača, kod nas majkina dušica, kantarion, čkalj i tako dalje, lipov med, sunskrutov med, šumski med. Sve ostalo pripadaju cvetnom
ili livatskom medu. Livatski, to je med samo dobijen od zeljastih biljaka, zeljastih trava, a cvetni med, znači med i od livatskih, od zeljastih i drvenastih biljaka. On se lako prepoznaje za onoga stručnjaka koji, recimo, radi organoleptičku analizu ili senzorsku, gde se ocenjuje boja, ukus, miris, konzistencija, ali ako želite da odredite neku analizu za tržište i tako dalje, da vam treba potvrda, onda se rade i hemijska ispitivanja, određuju se, znači, količina vode, količina sakaroze, složenih šećera, količina glukoze i fruktoze kao odnosno redukujući od monosaharida, količina vode i normalno HMF i dijastaza, to je osnovno. Kasnije radimo pod mikroskopom analizu polena i onda na mikroorganizme, na teške metale i tako dalje. Ove analize su malo skuplje, ali ono što je osnovno, to je da prvo radimo organoleptiku, a posle radimo hemijske analize, onda ili radimo pod mikroskopom analize polena i tako dalje. Svaka vrsta ima neki specifikum, ali mi ovde u apiterapiji, kažem, koristimo ono što je pčela donala, što je preradila i deponovala i pokrila, zatvorila, ona je bukvalno poklopila tu završnu fazu ovog proizvoda i poklopila ga, zatvorila ga sa voštano neporoznim poklopcima. Kada otvorite košnicu i nađete leglo, leglo se pokriva poroznim poklopcima kako bi lutka mogla da diše i transformirala i dobila sve one spoljašnje i unutrašnje organe u prisustvu kiselnika. Ali kad govorimo o medu, sazrelom medu ili o polovnom prahu koji je prešao u fazu perge, onda se poklopa voštano neporoznim poklopcima, tako da se fiksiraju ti proizvodi i spreči se dotok kiselnika, vlage koji može da degradira kvalitet. Na kraju da počnemo o toj apiterapiji. Šta je apiterapija? Jednostavno, to je upotreba pčelinjih proizvoda u prevenciji i jačanju imuniteta ljudi, što je poznato od pamtivijeka do danas. Ali koristi se, on je bio jedini zaslađivač dok nije u krajem srednjeg veka otkriven šećer kao drugi zaslađivač. Dakle, med je najstariji zaslađivač i prvi kontakt ljudi sa medom, sa pčelama je bio sladak i bolan. Sladak zbog meda, a bolan zbog tih žalka koje nije znao da kontroliše, pogotovo gledaj. Ali taj med, odnosno med se koristio, nije se koristila medonosna pčela u tom izdanju, nije se poznavala tehnologija dobijanja, razvijanja društva i tako dalje. Ta količina bila mala i on se najčešće koristio u retkim slučajevima kad su neka slave, kad su slave, gosti i tako dalje. Mi smo na nekim svetskim kongresima gledali kako domorodci, recimo u Aziji, gaje drugu pčelu, daleko manju, apseranu, gde daje 4-5 kg meda. Ali tih 4-5, to je tako, to je blagodet, to je veselje, celo selo slavi tih nekoliko kilograma meda u odnosu, recimo, na nas, kada koristimo medonosnu pčelu koja može da da više desetina kilograma. Kada govorimo o apiterapiji i primjeni meda, mi često, kako da objasnimo, zašto je med baktericidan, zašto deluje bakteriostatično? Pa ajde da analiziramo prvo zašto je to tako. Med prvo u sebi ima do 20% vode. Znači, najčešće ima oko 18%, od 15 do 20%. Da bi se neki bakcil iz sporogenog oblika aktivirao u vegetativni oblik i da izazove zarazu, on mora da pređe iz sporogenog u vegetativni, a uz pomoć vode. On bez 60% ne može da pređe u ovaj aktivni oblik. A pošto med ima samo 20%, u kontaktu sa bakcilom, sa tim nepoželjnim mikroorganizmima, on jednostavno osmozom upija vlagu iz tog organizma i sasušuje ga. Jer od 60% i 20% oni se susreću negde na 40%. Nema tog mikroorganizma koji na 40% može da se razvije u aktivni oblik i da izazove neku zarazu. Znači, prvo, za svom fizičkom sastavu, zbog nedostatka vode, med isušuje i bacile, odnosno patogene.
Drugo, u medu imate sastav, imate preko 38, 40, 42%, recimo u bagrenom medu fruktoze, oko 32, 34% glukoze, saharoze imate oko 5%, do 5%, imate i viših šećera. I kad sve to saberete, otprilike, med je koncentrat tih slatkih materija, tog šećera. To znači da ako imamo preko 92-3%, šta bi se moglo razvijati u tako jednom koncentrovanom šećeru od bacila? Ništa. Ništa se ne može razvijati od patogena. Pa makar oni bili i gram pozitivni, nema razvoja. Mogu se razvijati samo osmofilni kvasci, ali ne u tako visokoj koncentraciji šećera, nego da se on smanji daleko niže i da se poveća procenat vode. Rekli smo, med sadrži do 20% vode, a koncentracija šećera je preko 80%. Pokušavajući da napravimo medovaču ili medovinu na fakultetu, pazite, medovina je vino od meda, a medovača je rakija od meda, koja se pravi isto kao od šljiva, od krušaka i od grožđa i tako dalje. Znači, ali ne može da se izvrši fermentacija ako imate 50% šećera. Vi posle razblažujete, mi smo razblažujete na 40%, ne ide. 6 meseci čekamo, ne dolazi do fermentacije. Smanjili smo na 30, ne ide. Kad smo smanjili na 20, već je počelo. Znači, kad smo smanjili na 19, 20, 21% meda, onda je došlo do fermentacije i do stvaranja tog vina od meda. To isto važi i za ovaj. A medovača, to je liker od meda, on se može praviti, znači da se peče rakija od meda, ali opet sa 18 do 20% da bude rastvora od meda. A ako hoćete da napravite liker, vi to možete napraviti za 5 minuta. Znači uzeti trećinu meda, trećinu vode, destilovane vode i trećinu rakije. Znači to se pomeša za 4-5 minuta i tako da neki gosti koji žele da se iznenade, vi ih iznenadite sa svojim pićem koji se lako sprema. E sada, ako taj rastvor stoji bar jedno 3-4 meseca, onda dođe do bistrenja, do prave one pijače, što bi rekli naše komšije, i da se koristi posle i kao desertni proizvod, a to je kao digestiv i tako dalje. Kako smo objasnili zašto je med baktericidan, a da nismo još. Znači, rekli smo voda, rekli smo šećeri. Treće, med je strahovito kisela sredina. pH iznosi od 3,4 do 4,2. Ali znate, neutralna sredina je u stvari negde oko 7. Preko 7 je bazna sredina. Ali med je strahovito kiseo, međutim tu kiselost mi ne osjećamo zato što je visoka koncentracija šećera. Sada, šta se može razvijati u tako kiseloj sredini od patogena? Opet ništa. Tako da je med iz više uglova, kažem, tako koncipirana hrana koja sprečava razvoj bacila. I četvrto, kada se vrši ceđenje meda, javlja se hidroksi, kako se zvaše, vodonik peroksid. Vodonik peroksid je onaj dezinficijenc koji se koristi u medicini kada neko se povredi, pa odete kod lekara, oni vam prosto očiste ranu. Čisti se rana od joda, jod deluje malo i tu kao anestetik, ali se i dezinfikuje rana od tih vodonik peroksida. Sveže isceđen med ima vodonik peroksida u sebi. On stvara se razlaganjem složenih šećera na proste šećere. Ali taj vodonik peroksid imaju samo mladi medovi, sveže isceđeni. Ima ga i do kristalizacije i kristalisani. Ali kad se dekristališe med, onda nema vodonik peroksida. To znači med koji se koristi za lečenje, koristite samo sveže isceđeni i kristalisani med. Dekristalisani med ostavite da bude zasađivač za neke čajeve i tako dalje. Tako da možemo da kažemo da pčelni proizvodi u apiterapiji obnavljaju ili podižu imunni sistem. Imunni sistem je jako oslabio matene i kod dece i u obdaništu i u školama zbog brze hrane, zbog tempa života, zbog ovih kompjutera, igrica i tako dalje. Ali i nas, mi se sve manje krećemo, ne vodimo računa o ishrani, nemamo tu dinamiku stalnog konzumiranja proizvoda biljnog porekla,
bez termičke obrade, bez ovih aditiva, bez nekih pesticida koji su neophodni sadnoj poljoprivredi da bi se dobila neka proizvodnja te hrane. Zato moramo da se vratimo malo onome što je zdravstveno, ispravno, bezbedno, a to su pčelini proizvodi. Dalje, med, upravo zbog svog sastava i tih monosaharida koji brzo ulaze u krvotok i tankim crevom se usvajaju i šalju u vitalne organe tela, oni brže regenerišu ćelije jer se šalju tamo gde su najpotrebniji. Tamo, recimo, kod sportista ide u mišiće, kod naučno-stručnih teških odnosno radnika koji rade teške poslove ide u mišiće, u rad mozga i tako dalje. To znači, pčeljni proizvodi se vrlo brzo usvajaju i transportuju tamo gde je organizmu najpotrebniji. Med deluje i baktericidno i bakteriostatično, znači ili zaustavljaju ili ubijaju uzročnike, posebno ubijaju i bakterije, gljivice, a u poslednje vreme i viruse. Viruse jednostavno blokiraju, naprave koronu, odnosno krug oko nje, pokriju i spreče razmnožavanje ili ih unište ili spreče njihovo umnožavanje. I tako da deluje, znači, med deluje i protivupalno i antiproizvodično i tako dalje. Med, kao što rekoh, sadrži negde preko 80% šećera, što monosaharida, što disaharida, što polisaharida, ali, kažem, najvažniji su glukoza, koja može biti od 32 do 34%, fruktoza, to je najslađi deo šećera, koji može biti od 38 do 40-42%, bagrevo med, recimo, ima 42% fruktoze, ali bagrevo med ima vrlo malo mineralnih materija, tako da on ima 7-8 različitih minerala, lipa ima 16-17 minerala, livatski med oko 25, šumski med oko 38 i kestenov med ima preko 40-42 različitih minerala. Ti tamniji medovi su bogatiji sa mineralima, a livatski i cvetni med su bogatiji sa vitaminima. I zato se i preporučuje, u zavisnosti od sastava, preporučuje se različitim kategorijama. Dakle, bagrev med se preporučuje deci, trudnicama, ženama, a livatski med, koji prepun vitamina, hormona, minerala i tako dalje, preporučuje se rekonvalescentima, sportistima, starijim osobama i šumski med koji dosta ima minerala. Znači, ja obično se našlanim sa studentima, kažem, studentima, đacima, milicajcima. To je kao ista kategorija jer se troše malo više, što kažu, i umno i fizički, tako da to je, postižu, kažem, jako dobru cenu, pogotovo kestenov med na zapadnom tržištu. Sada, ko može koristiti med? Mogu koristiti svi, izuzev dece do 1 godine. Znači, posle navršene 1 godine mogu i deca da koriste. Zbog nekog botulizma, to su neke bakterije sa teškim nervnim oštećenjima. Međutim, zadnjih 50 godina, koliko pratim pčelarstvo, nije bilo ni jednog slučaja u Evropi da je neko umro od botulizma. U Americi jeste, ali zbog osetljivosti problema da se ne bi javila neka bolest, taj botulizam, i kod ljudi koji imaju lošu higijenu, onda se ne preporučuje. Ja imam 3 ćerke i kad su bile bebe, mi smo davali čak sa 4-5 meseci, kad zaplače, brate, najlakše mi cusu gurnemo u med, ono, ljapće, šapće i zaspi. Ali, bez obzira da li ona ima izgrađeni fermentni sistem u želucu da može da usvaja med. Znači, nama nije bilo cilj da usvoji med, nego da se tomu slatkoću umire deca. Ali, med potiče sa naših pčelinjaka, znam da je zdravstveno čist, bezbedan, može da se upotrebljava. Kad uzimati med? Pa može kad hoćete. Najbolje je ga uzimati izjutra i uveče, možete i preko dana, ako možete 3 puta, to je idealno, ali kažem, uzimati ga najbolje supena kašika pre jela ispod jezika. Ispod jezika je najbrže usvajanje meda, brže se usvaja, šalje u krvotok čoveka i krvlju rasprostire tamo gde je potreban. Zatim,
kako ga uzimati? Najbolje ga uzimati, znači, ne samo ispred jezika, nego i u mlakoj vodi. Mlaka voda takođe i polako u manjim gutljajima, da ne bi mogao da, ako uzimate samo med, da ne dođe do jakog fizičkog, da kažemo, bola, upravo zbog kod osetljivih osoba koji imaju osetljiv želudac, da ne bi moglo da izazove neke probleme. Koliko, malo pre rekoh, gram meda na kilogram mase? Žene 50 kg, 50 grama. Muškarci 90 kg, 90 grama. To su 3 superne kašike. Znači, ili u mlakoj vodi, ili ispod jezika, može zajedno sa mlekom, sa čajem i tako dalje. Zašto koristiti med? To je svima jasno. Zato što med, pored šećera, ima i niz lekovitih karakteristika. On podstiče zaceljenje rana. Recimo, med se koristio u ratnoj hirurgiji. Medom se premazuju otvorene rane, on čisti rane, upravo zbog tog vodorovnih peroksida i zbog niskog sadržaja vode. Zatim, on pospešuje regeneraciju epitelnih ćelija, brzo zatvara ranu, dezinfikuje i pospešuje, znači, revitalizaciju. Znači, najbrža epitelizacija. Zatim, sprečava razmnožavanje mikroorganizama, jer u kontraktu rekli smo da on sprečava i uništava bacile upravo zbog niske pH sredine, visok koncentracije šećera, količine vode i tako dalje. Medom se vrlo lako mogu izlečiti i rane od opekotina ili neke druge rane. Samo pazite, za opekotine nemojte da prođete kao ja jedne godine, kad sam pekao rakiju, kad sam bacao onu vrelu, onu džibru, kako se kaže, ušla je u čizmu i bukvalno sve mi je ogulena koža. Nisam vodio računa, samo sam vidio teglu meda stoji, nisam znao koliko je stara i da li je bila uopšte čista i da li je uopšte bio med za upotrebu. Namazao sam i nekako sam završio to pečenje. Međutim, za 3 dana tako crveno i otok sam dobio da nisam bio kod lekara, možda bi bilo čak i neke gangrene, neko sečenje. Dakle, med može da se koristi, ali čist med. Znači, ne medicinski. Ja sam se skoro upoznao sa izrazom medicinski med. To je medicinski med je u stvari koji je filtriran, kojima je odstranjen polanov prah, a s druge strane je ozračen da bi se uništile sve potencijalne bakterije i gljivice koje mogu da... Znači, jednostavno je med ogoljen od svih sastojaka koje čini med medom. Znači, ima samo šećere ali takav med se pokazao zdravstveno bezbedan i pogotovo neki manuka med, to je sa Novog Zelanda, ali zbog nekog jedinjenja koje blagotvorno deluje na zaceljenje rana. Mi, ubeđen sam da imamo dobar med i sa naših područja, jer imamo raritetnih vrsti, znači biljnih vrsti koje drugi svet nema. Već znam da sigurno Crna Gora ima negde oko 3800 raritetnih vrsti. Srbija i Makedonija negde od 2400, Nemačka i Engleska imaju oko 1800 tih raritetnih vrsti. Znači, mi imamo raznovrstniji taj biljni pokrivač medonosne biljke. I iz te raznovrstnosti možemo da nađemo nešto, da se zakačimo nešto što medicina to priznaje i da kažemo da med može da pomogne u lečenju ili sanaciji nekih bolesti. Med zajedno sa propolisom i polarnim prahom leči čir na želucu, gastritis i čir na 12-parčnom crevu. I to 3 puta dnevno uzimati, znači, med sa propolisom za 3 meseca, kažu i lekari, da se ubijaju uzročnici tog čira na želucu, gde je uzročnik helikobakterije piloru i da posle 3 meseca nema čak, tako reći, ni ožiljka, a kamoli neke naznake da nije završena. Jel se čuje pozadnje dole? Da malo pojačamo moje ozvučenje. Pa nema rakije, ne znam šta je ovo. Šalim se. Jer i ovo ozvučenje radi na neko gorivo, tako?
Evo sada, navešću sada neke primere doktora Kulića, to je lekar koji 40 godina, lekar iz Sombora, koji radi 40 godina, leči ljude sa pčelinjim proizvodima. I on je upoređivao kvalitet meda i značaj meda u odnosu na neke proizvode. Pa kaže, kilogram meda obezbeđuje oko 3000 kalorija. To je isto kao da je čovjek pojeo 3 kg ribe ili 50 jaja ili 1 kg šunke. Toliko po energetskoj vrednosti ima med. Inače, jedan idealan doručak za decu koja polaze u školu jeste kašika meda, šolja mleka, koja obezbeđuje organizam sa svim potrebnim kalorijama i još ako se doda toj mešavini i kašika polana, 4 kapi mleča i ovog rastora propolisa, onda se za jedan dan dobija apsolutno sve što je potrebno za aktivnost i za zdravstvenu bezbednost organizma deteta. Ono što je takođe važno, odnosno o medu možemo da pričamo još jedno 3 sata, ja imam druge prezentacije, ja sam juče pričao 3 sata u Skoplju, danas su mi rekli, kaže, imamo te samo do 8 sati vremena. Moramo da protrčimo, a ako imamo vremena, vratit ćemo se još na neke stvari koje vas interesuju. Znači, danas sam vaš, iskoristite me koliko možete, koliko hoćete. Poleno prah. Poleno prah su u stvari muške polene ćelije biljaka, ali koje predstavljaju u hemijskom smislu jedan koncentrat biogenih materija sa svim potrebnim materijama koje je potrebno jednom čoveku. Normalno, sve to je objedinjeno celuloznom opnom koja štiti sve te materije, taj hemizam u polenu od spoljašnjeg uticaja. To može da bude i svetlost, može da bude temperatura, može da bude vlaga, ali ta celulozna opna, kažem, može da štiti polen i to veoma dugo. Napomenuh malo pre, Egipat, iz tih piramida je izvučen med, iz tih piramida gde je nađen med koji po hemijskom sastavu ne odstupa nešto od meda posle 3.500 do današnjih dana, ali ono što je značajno, polenov prah u tom medu je sačuvao klijavost. Živeo je 3.500 godina, polen živi u medu. Med je znači jedna živa materija koja obezbeđuje život i drugim organizama, a opet polenov prah je i zbog celulozne opne i zbog meda opstao posle 3.500 godina. Vidite koliko je značajno i jedno i drugo da se koristi. Znači, polenov prah je upravo zbog sadržaja jedna izbalansirana prirodna hrana koja ima sve, i vitamine, i hormone, i minerale, i belančevine, i masti, i bojenih materija i tako dalje. Ono što je važno, a to je da polenov prah, odnosno sadržaj polenovog praha je u jednoj ravnoteži svih ovih materija. Vi, ako recimo imate problema sa gvožđem u krvi, idete u apoteku i kupujete preparat, ali vi kupujete samo gvožđe. Vi ne kupujete i druge metale, druge materije koje su u sinergizmu, koje zajedno deluju za održavanje imuniteta. Recimo, ili recimo bolite od artritisa, od reume i tako dalje, i obično kažu pa to je posljedica starosti, neaktivnosti, ali i nedostatka kalcijuma. Pa onda uzimate jogurt, surutku, ne znam, uzimate kiselo mleko i tako dalje. Međutim, jedan profesor Pesković, koga sam on dosta naučio, to je bio sa drugog fakulteta veterinarskog, a ja sam sa poljoprivrednog, on je govorio, kaže, kako mleko? Kaže, da li si nekad video da vo siše kravu? Kaže, kome je to mleko namenjeno? Pa namenjeno teletu. Znači, namenjeno je mladima u razvoju. Ali postoje druge stvari koje mogu ljudi u godinama da koriste. A zašto je on to rekao? Zato što nije poenta da se kalcijumom, da unošenjem kalcijuma vi nadoknadite nedostatak kalcijuma u organizmu. Jer kalcijum je regulisan od kalijuma, a kalijum opet od magnezijuma, a magnezijum od gvožđa. I taj čitav lanac povezanih da bi to bilo u jednom balansu. Ako je kalcijum u višku, onda kalijum šalje impulse i on se razređuje i šalje tamo gde ga ima manje. A ako je u manjku, on opet, da kažemo, unos kalcijuma deponuje tamo gde, a to je najčešće su tamo gde je oštećena hrskavica kod zglobova i kod koštanac zglobnog sistema. Polenov prah opet po sadržaju takođe je veoma interesantan zato što sadrži, kažem, sve što je potrebno
za održavanje, za stvaranje novog života. Ako stvara novi život, onda može i da održava. Tako da mi ga sve više koristimo i mi vidjet ćete sada kako ga uzimati, ali ne ono kao što pčelari kažu, uzmete supenu kašiku polenog praha, stavite u čaj i popijete, ili u mleko i tako dalje. Upravo zbog celulozne opne. Celulozna opna je toliko jaka da ona ne može da se rastvori i na toploti i tako brzo. Ali zato mogu organske kiseline da je razlože za nekoliko sati, a da ne naruše onaj unutrašnji sadržaj. Dakle, polenov prah, ako želite da organizam obogatite sa vitaminima i hormonima i mineralima i ostalo, uzimate supenu kašiku polena u čaši kiselog mleka ili jogurta, izmutite, dobro promešajte, izjutra do naveče. Naveče pojedete to, ali naveče opet to izmutite, pa izjutra pojedete. I tako da napravite bar jedno 20 dana do 30 dana tu naviku da svako jutro i svako večer uzimate znači supenu kašiku kiselog mleka i supenu kašiku polena, odnosno, izvinite, supenu kašiku polena u toj čaši kiselog mleka. Vi ćete organizam svoj da izbalansirate, da dobije sve ono što je potrebno, a to su najčešće deficitni vitamini, hormoni, minerali, posebno mikroelementi i tako dalje. Što se tiče, da, polen imate različitih oblika, boje, zavisi od kojih vrsta potiče i mi kad radimo analizu meda, kad utvrđujemo poreklo meda, najčešće gledamo kroz mikroskopom koliko ima zastupljenih polenovih zrna, koliko su oblika, boje, egzina, entina i tako dalje, i onda preko kataloga utvrđujemo tačnu prognozu, odnosno prepoznajemo odakle polen sadrži. A zašto je to važno? I zbog sastava. Stručnjaci su ispitali sastav polenovih zrna i oni su to klasifikovali u nekoliko klasa i nekoliko kategorija. Ovo je značajno za pčele više nego za ljude, ali recimo u prvoj klasi polen vrbe, drvenastog voća, znači jabuke, kruške, jabučaste košće vrste, onda uljana repica, slačica i vres imaju polen koji sadrži, na kome pčele žive 40 do 48 dana. Pazite, ovo je mnogo važno za pčelare kada prave pogaču i kada ubacuju polenov prah, kao dodatni stimulans za razvoj. U drugu klasu ulazi polen od javora i lešnika, na kome pčele žive 28 do 32 dana. U treću klasu ide polen maslačka i njime hranjene pčele žive 20 do 24 dana. I četvrtu klasu najsiromašnijih polena čine polen kukuruza, trave, bora, jer pčele na ovim polenima žive samo 18 do 20 dana. Ovo je interesantan podatak, jer kao što pčele mogu da žive duže ili kraće u zavisnosti od kvaliteta, one takođe daju jedan signal i čoveku da mogu da koristi više ili manje ove vrste različitih polena. Sada, često susrećemo se sa pojmom perge. Polenov prah je onaj polen koji pčele sakupljaju sa cvetova biljaka, prave loptice koje se kače na unutrašnju stranu zadnjeg para nogu, u tim jamicama, korbikulama, donesu se po 2 loptice i taj polen se posle deponuje, suši u ćelijama saća. Kad se polenov prah razloži i kad se oplemeni sekretom usne duplje, i to on je nekoliko puta blagotvorniji i poželjniji za upotrebu nego polen. I zato i stvara se taj pčelni hleb, rđa ili perga. Perga je, da kažemo, poznata, što kažemo, od davnina, ali njen sastav i njena upotrebna moć se sve više upotrebljava, ispituje i promoviše. Tako da je poslednjih decenija značaj perge daleko veći nego u prethodnom periodu, zato što se ona približava po sastavu i po efikasnosti delovanja matičnom mleču. Ako smo matični mleč kupovali 1 evro, 1 gram, 10 grama, 10 evra ili kilogram za 1000 evra, sada je perga takođe u istoj kategoriji cene. Znači, vi 1 gram perge možete da prodate za 1 evro.
dobiti pergu mnogo lakše nego pčelni otrov. Ovi koji proizvode matice i usput, što kažu, kada je zasićeno tržište maticama, a od geočka društva još su u snazi, onda prelaze na proizvodnju matičnog mleča, oni znaju da je mnogo teže raditi mleč, ali opet i dobro raditi i mleč nego raditi matice u lošoj sezoni, kišnom periodu i tako dalje. Ali, kažem, još lakše je raditi na proizvodnji perge. Tu se dodaju ramovi već od cvetanja jabuke do zadnjeg cvetanja livatske paše, dodaje se satna osnova između legle i polena, brzo se izgradi saće, brzo se puni sa polenom koje se prerađuje u pergu, onda se vadi, posle 21 dana se vadi taj ram, stavlja se u zamrzivač i posle par sati kad to bude na minus 14 stepeni, vadi se iz zamrzivača i jednom oštrim nožem skidaju stranice jedne i druge strane i vosak prska, a polovna zrna, odnosno perga, ostaje kao oni u obliku valjka. Nisu kuglice, ali u obliku valjka. To se transportuje i, kažem, pakuje se isto u flašice od 10 grama i prodaje se kao 10 grama mleča. Perga je isto čudo prirode i posebno se preporučuje starijim osobama koje kod poremećaja memorije sa pergom odložit ćete Nemca, ovog Icehammera, što kažu. Zatim, sa pergom možete da otklonite smetnje u radu srca, da eliminišete infarkt, gastritis, bolest jetre. Jetra se vrlo sporo regeneriše, ali interesantna perga ubrzava regeneraciju i još nešto. Svi pčeljni proizvodi mogu da izazovu alergiju. Znači, polenov prah može matični mleč, može pčeljni otrov, ali nije poznata alergija na pergu. Zato se kaže, može se preporučivati i deci i odraslima. Ona može, da kažem, da pomogne rad žleza sa unutrašnjim lučenjem, da ublaži i da otkloni čir na 12-palačnom crevu, da poveća, da smanji sterilnost kod muškaraca, da spreči alergiju, da spreči grip i koristi se čak i u lečenju alkoholizma. I na kraju, perga, kao i polovni prah, ali još više, još bolje, ona popravlja opšte psihofizičko stanje organizma, naročito kod dece u razvoju, u pubertetu, adolescenciji i tako dalje. Pčele prave pergu, dodaju nektar i med i stvaraju poseban sok, koriste iz usne duplje. Da bi pčela preradila polen u pergu, ona koristi 107 vrsti gljivica, 81 vrstu specijalizovanih kvasaca i 39 vrsti bakterija, što je ukupno 227 mikroorganizama koji doprinose da perga ima 9 puta veću hranjivu vrednost i polen. Kad ovo čujemo, onda nije čudo što je perga sada u rangu matičnog mleča po efikasnosti. Kako ta perga deluje na čoveka? Poboljšava, znači, fizičku i mentalnu sposobnost organizma, smanjuje nervnu napetost i ublažava depresiju, potpomaže krvnu sliku, pojačava funkciju creva, zatim poboljšava rast tkiva i njihovo obnavljanje, pomaže kod reumatskih i drugih bolova, poboljšava metabolizam masti, pogotovo u ovim zimskim mesecima kada je veće konzumiranje masti. Zatim, poboljšava hormonsku aktivnost, štiti od tumora prostate. Na kraju ću dati recept kako se može ona ublažiti, čak i eliminisati. Pojačava dejstvo lekova, poboljšava funkciju jetre i poboljšava vid. Da sam ja malo zakasnije, pa koristim dve vrste naočara, ali nije kasno. Doći sada proleće i visina pčeljnjaka. Dnevna doza, kako se uzima, odnosno koliko se uzima. Deci treba davati 2 puta dnevno, znači otprilike za decu 12 grama, to je polenov praha, ne perge. O polenu on je, znači, nekako 9 puta je slabije efikasan od perge, a jedna kašika, radi repera, radi izračunavanja,
iznosi 5 grama. Znači, otprilike 2,5 male kašičice u toku dana dovoljno je za svih ovih mikroelemenata, makro, enzima, minerala, hormona i svega toga za ishranu dece. Za odraslog čoveka, za žene i za muškarca potrebna je dupla doza, to znači 20 grama, a to znači ako jedna supljena kašika je ravna 15 grama, znači otprilike 1,5 supljena kašika. Mi, kažem obično, izjutra uzem supljenu kašiku, stavim u jogurt ili kiselo mleko, uveče opet supljena kašika. To je otprilike nešto što obezbeđuje kompletan sadržaj vitamina, hormona, minerala i svega ostalo. Deci do 5 godina, davati najviše 5 grama na dan. I to može se koristiti najviše do 3 meseca, a do 3 meseca zato što da se ne bi stvorila navika da organizam dobije gotovu hranu, sve što mu je potrebno. Najbolje je uzimati sa medom, koristi se po mesec i po dana, da se rastvori polenog prah. Recimo ja pravim mešavinu polenog praha, uzimam 200 grama semena golice, ove bundeve, tikve, i 800 grama kristalisanog meda, sameljem i semenke i polenog prah, sameljem i taj prah mešam sa 800 grama kristalisanog meda i posle par dana vi koristite jednu sjajnu mešavinu koja je prebogata i šećerima, i vitaminima, i hormonima i tako dalje. I to bukvalno od toga se ne odvojam. Evo i sad u rancu imam tu mešavinu, kao i propolis kapi koje takođe nosim uvijek sa sobom i tako dalje. Ono što je takođe važno, ovo treba uzimati pre jela, pola sata pre jela bez vode ili doručka. Čak kada to uzmete, vi zaboravite i na doručak. Ponekad doručkam čak u 11-12 sati i večera ručak. Inače, medicina ne preporučuje polen kao lek, nego kao zdravu hranu i kao prirodno lekovito sredstvo i kao pomoćno lekovito sredstvo. Ako hoćete da pravite preparate na bazi pčelinjih proizvoda, nemojte nikada da kažete da je to lek, nego da kažete to preparat ili neka mešavina i tamo vamo. Nemojte da kažete pacijent, nego uvijek idete na korisnika, ime korisnika, ili pak da koristite klijent. Jer ipak se radi o hrani, a ne o lekovima. I drugo, vi recimo za kurs od 3,5 meseca kao što je kod nas, vi ne možete da naučite sve ono što su lekari učili za 6 godina na fakultetu. Ali ipak vraćamo čoveka na pravi put da se vrati ishrani, jer sa ishranom i regulisanjem metabolizma on reguliše zdravstveno stanje i učini sve da eliminiše pozitivne uslove za javljanje nekog patogena. Vosak. Pčelinji vosak je opet jedno čudo prirode. To je jedini materijal koji je postojan u vazduhu, u vodi, u zemlji. On može da menja agregatno stanje, ali uvijek ostaje vosak. Vosak samo može da sagori, da ga nema, ali može od pamtiveka, kažem, pogotovo slikari koji su slikali recimo u 7. veku, pa kasnije u doba renesanse i tako dalje, oni su koristili vosak i propolis, preslačili su i tako su konzervirali te slike. Zatim, muzički instrumenti su takođe premazivani voskom i propolisom i tako se obezbeđivalo da drvo da se ne suši previše i da se obezbedi dugotrajan taj zvuk koji je potreban. Vosak je prirodni proizvod pčela koji pčele stvaraju radom svojih voštanih žlezda koje se nalaze na trbuhu, ima ih 4 para i tako dalje, i one su aktivne od 12. do 18. dana. U sastav voska ulaze viši alkoholi, više masne kiseline i estri. Sada, ovo sam namerno rekao pčelarima da znaju da u poslednje vreme, poslednjih 15 godina, toliko je narastao broj proizvođača satnih osnova. Bez obzira što je to 4 puta veći broj nego što je potrebno i Makedoniji i Srbiji, svi rade uspešno. Niko se ne žali da nisu ekonomični. Zašto? Zato što ne rade sa voskom. Rade sa parafinom, stearinom, cerezinom i tako dalje. Sada,
kako vi da prepoznate da li neka satna osnova ima više tih hemikalija u odnosu na pravi vosak. Vi ako idete date na laboratoriji, nekoj laboratoriji fakulteta veterinarskog, onda nekog instituta ili nekoj veterinarskoj instituciji, on će vam dati, recimo, koliko ima esarski broj, koliko ima ovoga, a ne kaže koliko ima parafina, nego vam kaže ima više alkohola, toliko ovih masnih kiselina i esarski broj. Evo, ja sam otišao u penziju posle 40 godina rada u pčelarstvu, ja ne znam šta znači za esarski broj. Šta mi znači esarski broj? Ali pčele to osete. Dođe paša, satnu osnovu su dodali na vreme, dođe i prođe paša, a satna osnova ostane neizgrađena. Da toga ne bi bilo, zato što ima dosta ovih parafina, vi uzimajte na nekoj izložbi, recimo, uzmite od 5-6 prodavaca satnih osnova, po satnu osnovu 2. Od svake satne osnove napravite trake, 10 cm široke, 15 cm dugačke i na jednom ramu stavite otprilike 4-5 tih traka od različitih proizvođača. I to levo i desno od legla, između legla i polovnog praha. I pčele će vam za nekoliko dana reći koja satna osnova najbolja. Jer pčele imaju daleko jače, instantanije taj ukus da mogu da prepoznaju šta je vosak, a šta je parafin i šta je taj neki surogat. Tako da, a nama je to važno, jer mi u apiterapiji ne smemo da radimo sa parafinom, ne možemo da radimo sa nekim dodacima, hoćemo da radimo sa voskom i bilo koja krema, pa čak i depilacija, kad se vrši depiliranje nogu, ne može se raditi bez čistog voska, dobro, tu se kalafonin dodaje i tako dalje, a to je zbog onog strodnjavanja, ali ne i sa parafinom, ne sa sterainom, cerezinom i tako dalje. Dakle, pčelinji vosak treba koristiti od poklopčića i od devičanskog saća. To je vosak koji se koristi i preporučuje za apiterapiju. Jer taj vosak se kasnije može upotrebljavati za preko 40 grana lake i teške industrije, a 80% ponovno se vraća u pčelarstvo. Vosak dobijen topljenjem saća iz plodišta u Nemačkoj se ne vraća u pčelarstvo, nego se prave sveće, a samo od poklopčića i devičanskog saća ide za izgradnju, odnosno za pčelarstvo, i tamo gde su bili zaperci i od poklopčića, to je farmaceutski vosak koji se 2 puta pretapa i tako dalje, onda se on koristi za izradu različitih krema, finesa, vidjet ćete posle po nekim receptima zašto sve može da se koristi. Za sad se on koristi za izradu sveća, različitih oblika, veličina i tako dalje, farbi se jaja, ali naprave se i dobre maske. Vidite, ova devojčica, da je prosto ne prepoznate gore levo i dole desno, kao da se radi o 2 osobe. Koliko taj vosak može da očisti lice, koliko može da istakne ono što je lepo, a da neutrališe ono, mada kod devojčice šta ima, što je ružno, sve je lepo, mladost je mladost, ali u principu kreme to mogu da istaknu ili da pokriju. U kozmetici se recimo vosak koristi za negu kože, za čisti i smiruje i hrani kožu i sprečava njeno starenje. Stvarno ovo je nekada na televiziji kad nešto se reklamira, doduše nikada baka nije postala devojka, ali ipak je očišćena koža, smanjene su bore i tako dalje. Prave se i različiti melemi. Jesam ja to preterao sa vremenom? Ne. Tek je 7:20, ja sam mislio do pola 10. Ne, šalim se. Različiti melemi se prave na bazi voska koji leče reumu i vrste neuralgije. Vi znate da, to sam, bar je tako moja baka radila, istopi vosak i u neku tkaninu, obično one prtene tkanine, potopi se u vosak i drži se na leđa i vosak se sporo topi, ta toplota mada širi krvne sudove, bolja prokrivljenost i sprečava se neka degeneracija koštane srži. U stomatologiji služi za jačanje desni, a u protetici za pravljanje zubnih otisaka. Ulazi u sastav zubnih pasti. U kozmetologiji najveći potrošači voska su u stvari u kozmetologiji, od njega se prave kreme za košu, vrši se depilacija, antivid kreme, mleko za uklanjanje šminke i tako dalje. Sve to se može napraviti upravo samo sa voskom, ne i sa nekim sintetičkim smolama i preparatima od nafte i tako dalje. Zato što vosak sadrži
Znači, savitljivost, elastičnost, topljivost, jer se topi na samo 62-64 stepena i nerastvorljivi u vodi. Otporan na vlagu, kiseonik, sunčeva svetlost i tako dalje i tako dalje. O vosku ćemo kasnije sa receptima. Matični mleč. Matični mleč, to je, što kažu, to je mleko za maticu, za sve larvice starosti do 3. dana i za matične larve do kraja stadijuma larvenog razvoja. Larva, odnosno matični mleč, grade ga pčele starosti od 6. do 12. dana. Inače, on je svetlo, odnosno beličasto, kremaste boje, kisele supstance, kisele reakcije, malo nagorkastog ukusa, koji ima u sebi 66% vode, a med ima do 20%, znači 3 puta više ima vodu. Zatim sadrži 12% proteina, 5,4% masti, 12 reduktivnih šećera, ima pepera 0,8% i skoro 3% ostalih materija koje nauka još uvijek nije utvrdila. Tolika je ta sakrivenost struke, što kažu, od strane pčela. Pčela kao insekt napravila nešto što čovjek u 21. veku, u vreme kompjutera, ne može da još utvrdi šta se sadrži. A možda je tajna njegove upotrebne vrednosti upravo u tim neotkrivenim materijama. Poznata su 9-oksidocenoična, 10-hidrocidocenoična kiselina i glavni sastojak ovoga je tokoferol ili acetilholin, koji imaju višestruku korisno dejstvo i na matice, a bogami i na čoveka. Matica koja se hrani matičnim mlečom, ona živi do 8 godina, a pčela koja se hrani medom i polenom živi 40 dana. Izuzev preko zime kada živi 4, 5, 6 meseci. Statističari, da bi izračunali korisnost mleča, oni su napravili jednu analizu. Kao što matica koristi mleč 8 godina ili recimo koristi u toku nošenja jaja, ona može u toku jednog dana za 24 časa da položi 2.500 jaja koja su 2,5 puta teža od sopstvene težine. Zamislite 24 časa da položi toliko jaja, oko 2.500, koja su skoro 3 puta teža od njene sopstvene težine. I statističari su napravili analizu, kažu kad bi žene uzimale matični mleč, kao što matica uzima, matična larva uzima mleč, ona bi živjela 1100 godina, rađala bi po 19 beba svakog dana od 3,5 kg. Ko bi to izdržao? Doduše da i muškarci žive. Ali je sva sreća pa ne žive toliko. Dosta je toliko koliko žive. Proste malo šale na ženski rod. Matični mleč se uzima na pčelinjaku, pune se flašice od 10 grama do vrha, da ne bude vazduha, da ne dođe do oksidacije. Može se dodati po kapica 2 alkohola da vrši dezinfekciju i zatvara se gumnim zatvaračem i potapa u rastopljeni vosak. Znači da se spreči bilo kakav dotok kiselnika koji može da oksidiše ovu količinu. Može da se čuva nekoliko meseci u frižderu, do 1 godine u zamrzivaču. Ako se liofilizuje, ako mu se na niskoj temperaturi od minus 50-100 stepeni oduzme voda i pretvori u praškastu komponentu, onda može i duže da se čuva. Ali opet ne mnogo duže. Evo vidite, larva koja uzima mleč u toku razvoja za 5 dana se uveća 30, odnosno 3000 puta. Pazite, ne 3000%, nego 3000 puta. Zatim, kad polože jaja, rekli smo, ona je najplodnija ženka u životinjskom svetu na zemljinoj kugli. Jer najviše, ona za 24 časa toliko jaja položi koja su 2,5 puta teža od sopstvene težine. Zamislite, da ne upređemo čoveka, to je daleko bilo. Zatim, otkriveno je preko 200 supstanci, ali, kažem, ove 2 kiseline su najznačajnije i u posljednje vreme Japanci su otkrili neki protein 57K koji takođe stimulativno deluje i protiv kancera. Kolika je potrebna doza upotrebe matičnog mleča u toku dana? Za odrasle je 300 do 500 mg
Znači to sad, mi nemamo nikog vagu koji meri na 4 decimale u kući. Možda ima 1-2 decimale, ali ipak izmeriti 350 miligrama, ipak to treba neka laboratorijska, odnosno farmaceutska vaga. To je kao zrno graška koja staje u onoj maloj kašičici za Neskafu. To je otprilike oko 300 miligrama. Deca upalo manje, znači, odnosno 5 puta manje, koliko 6, znači 40 do 50 grama za decu, a 300-350 miligrama, govorimo o miligrama, ako se napravila, nisam napravila. Znači, deca do 50 miligrama, a odrasli 300 do 500, najviše do 500, najviše 350 je srednja cifra miligrama za jedan tretman. Jer mleč, ako se uzima, pazite, ja sam studentima predavao da kažem 1 gram mleča meša se u 250 grama meda, sredno sa 20 grama polova praha i 10 grama propolisa. Mleč se ne meša sa medom i u medu imate dosta kiselina koje ga razgrađuju, oksidišu i tako dalje. Znači, matični mleč je najefikasnije uzimati ga ispod jezika. Ali kako se pravilno uzima, onda on jača imunitet, on vrši regeneraciju ćelija, utiče na reprodukciju, to je utvrđeno kod pacova koji su, recimo, na samrti bili posle od 7-dnevnog tretmana, odjedanput vratio se život, postali su živahni, vratila se čak i sjajna dlaka, počeli su da jure one pacovkinje po kavezima, to je ludica bila. Znači, utiče na regeneraciju upravo tih reproduktivnih organa. Mleč takođe osvežava nervni sistem, ubrzava cirkulaciju, potpomaže rad mišića srca. Med može da smanji i dijabetes, odnosno taj peptid koji luči insulin se povećava u želucu i, kaže, smanje se te tegobe. Mleč poboljšava, odnosno sprečava anemiju, vraća, znači, imunitet. Zatim, vrši detoksikaciju organizma, ali se mleč ne preporučuje deci do 3 godine. Znači, tek posle 3. godine, zato da ne bi došlo do hipertrofije pojedinih hormona, jer deca tada u razvoju i psihofizičkom, da ne bi došlo do nekontrolisane regeneracije. Mleč deluje čak i baktericidno, bakterostatično, ali se ne preporučuje ljudima koji su imali hemoterapiju i koji su imali zračenje. I mleč je antimutageno sredstvo, znači deluje čak i protiv ovih benignih ćelija i tako dalje. Sada, ja ću da pretrčim još malo kroz ove proizvode, a posle ćemo ići na ove recepte kad treba nešto da se zapiše. Imate svi sveske, imate? Pa ja moram da dođem još jedan put onda. Ne ide ovako da samo slušate. Dobro, šalim se, nešto ću da vas prepitam posle, ali u principu nešto mora se zapamti. Propolis. Propolis ili len potiče od 2 grčke reči. Propolis, pro je ispred, polis je grad, znači to je zaštita pčela ispred košnice. Propolis jedna smeša voska, otprilike 30% ide 20-30% voska, onda je smolaste materije koje pčela sakuplja od biljaka i u tim smolama ima dosta fitoncida, to su biljni antibiotici. Ti fitoncidi se nalaze, recimo, kod tih smolastih materija i štite biljke od svih patogena. Biljke, bez obzira što se ne kreću, one ispuca kora, onda one izluče smolu koja fizički zatvara ranu, ali istovremeno sprečava i razvoj patogena. I biljke napadaju i gljivice, i bakterije, gram negativne, gram pozitivne, virusi i tako. Zato je biljka stvorila, pored šećera, pored fotosinteza ove organske materije, formirala je i te antibiotike koje sad pčela uzima kao gotov proizvod i ugrađuje u proizvod koji se zove propolis. Propolis je jedini antiseptik koji pčela koristi u sanaciji svih uzročnika bolesti štetočina. A pčelu napadaju i virusi, i bakterije, i gljivice, i rikicije, i čudesa raznorazne. Upravo zahvaljujući fenolima, flavonima, flavonoidima i zahvaljujući
i fitocidima. Nema pčelinjeg društva, bez obzira da li se razvija u savremenoj košnici ili u vrškari, u trnki, a da pčele nisu iznutra kompletno oblepile propolisom ove košnicu. To je isto kao kad mi krečimo sobe gde živimo, mi izvršimo dezinfekciju, znači i dezinsekciju, aeraciju i tako. Tako i pčele, one okreće taj unutrašnji deo gde će da žive. Nema ćelije u ćeliji koje ona ne dezinfikuje tankim filmom voska i propolisa. Nikada matica neće da položi jaje, tek tako samo da spušti abdomen, trbuh i da položi jaje. Ako ne zavuče prvo glavu, kad se utvrdi da je ćelija dezinfikovana, onda ona spušta i nosi jaje. I tako 24 časa. Znači, propolis jedna materija koja štiti pčele od bakterijskih, gljivičnih, da kažemo, bakterijskih, virusnih oboljenja i tako dalje. Propolis, vidite kako se pravi i zašto se koristi, ali ono što je osnovno, preko akokolonrastora, vi možete da sa propolisom delujete na sva gljivična oboljenja kože, gljivična oboljenja između prstiju, nogu, ruku, protiv čireva, protiv ovih bradavica, protiv šuljeva, za dezinfekciju usne duplje, sprečava paradontozu, prehladu, čisti grlo, zatim deluje zajedno sa medom protiv gastritisa i protiv čira na 12-palčnom crevu i želucu. Propolis, vidite, ovde pomoći, tako reći, nema izuzev spreja propolisa. Jednostavno uzimate, naprskate nekoliko puta i verujte, brzo se povlači. Pored toga, propolis deluje i kao antiseptik, deluje i on umiruje bol. On čak, vidjet ćete kasnije, mislim da 5 puta umiruje bol brže nego kokain. A kokain, boga mi, ovi koji to koriste, oni vrlo brzo bez bola izlete, što kažu, uleto i malo lete, malo duže i kraće, ali u principu ne osjećaju bol. Ali propolis je još energičniji i brži što se tiče sanacije bola. Psorijaza, bolesti kože. Mi na ovom kursu apiterapije imamo profesoru koja prosto ugnjavi slušalce, kao što sad ja činim, sa preko 3 sata, 4, govori samo o bolestima kože, gde propolis igra glavnu ulogu u sanaciji. Rak dojke, gde se zapušeni mlečni kanali otpušavaju, zatim polni organi muškarca i žene, onda ove kondilomi koji se javljaju na polnim organima i žene i muškarca. Takođe, sve se to može prskanjem propolisa da se sanira, da se ublaži i da se smanji upala. Prostata, kao što žene imaju problema sa kanceronom dojke, tako muškarci imaju sa kanceronom prostate. Sada, benigna faza i nije tako opasna, ali ako se posle benigne ćelije javljaju i maligne, onda mora doći do prostate. A da se ne bi javljala neka hiperplazija, neka upala, onda se preventivno koristi polino prah, može i sa propolisom. Znači, vidjet ćete, ovde uzimamo 200 grama polino praha, 200 grama golice, 800 grama ovog kristalisnog meda i to je dobro sa kašikom polino praha. Vi jačate ne samo imunitet sa svim tim materijama, makro i mikroelementima, fermentima i tako dalje, nego jačate, dovodite cink u veću količinu koji je potreban upravo za izgradnju jače, one kapsule, jače opne kod prostate. Drugo, propolis deluje i u sanaciji mastitisa kod krava. Vidite, doduše, mnogo su ružne slike, da neko ne bi pada u nesvest, nisam te ovdje stavljam, ali to je mnogo ružno kada vime na kravama ispuca, kada umjesto mleka ide curi krv i tako dalje. A upravo bez antibiotika koristimo prirodni antibiotik, to je propolis koji uspešno sanira mastitis. Dnevna doza propolisa je za odrasle 20 do 50 mg, za decu 10 do 20. Sad, koliko je to miligrama? 10 kapi 10% propolisa sadrži 30 mg, a 10 kapi 20%
rastvora propolisa sadrži 50 mg. Ove su, namjerno sam ubacio ove brojke da bi mogli da sami možete da dozirate koliko kapi, odnosno koliko miligrama možete da koristite. Ako znate da za odraslog čoveka ide 20 za 50 miligrama, a za decu duplo manje. Ono što je takođe važno, vrlo mali broj ljudi je alergičan na propolis. Negde 2-3% samo. Ali kao ako se osjeti alergija, to je znači svrabež, crvenilo, prepone ruke, nogu i tako dalje. Jednostavno se prestane sa upotrebom neko vreme, pa opet. Alergija nije stalna kategorija. Ako je čovjek alergičan na nešto, ne znači da će celo života biti alergičan na to. Alergija je trenutno psihofizičko stanje organizma. Ako pojačate imunitet, ako pojačate, znači, eliminišete stres koji je izazvao i tako dalje, onda jednostavno vraćate se u normalu i bit ćete rasterećeni, ali uz pomoć posle malo jače dohrane, meda, polena, propolisa i tako dalje. Delovanje propolisa. Propolis deluje baktericidno i antivirusno. Znači baktericidno. On ubija patogene, u tom ubijanju efikasnije protiv gram negativnih nego protiv gram pozitivne su tolerantnije, ali gram negativne sigurno eliminiše. Zatim, antivirusno, znači takođe, on blokira razvoj virusa, tako da možete da koristite i za spoljnu i unutrašnju upotrebu ovoga. Dobar je anestetik. Ako vas zaboli zub, jednostavno sprejom propolisa našpricate zub, verujte mi, za 2-3 minuta prestaje bol. I odlažete odlazak kod veterinara, kod zubara. Može. Dobro. Lapsus nekada jača od svesti, ali dobro. Zatim pomaže epitelizaciji. Takođe deluje protiv radijacije. Vidite, Japanci su posle Fukushime, posle one katastrofe, ove atomske elektrane, povećali korišćenje ovih propolisa i ovog minerala koji upija ove radioaktivne materije. Deluje imunostimulativno, deluje detoksikacijono, deluje antioksidans, antimutageno, znači sprečava čak i razvoj i ovih malignih ćelija, i propolis je odličan konzervans. Žene kada prave zimnicu, kada prave džemove, ne slatko, pekmez i tako dalje, ne moraju da sipaju, ne znam, ulje ili salicidnu kiselinu odozgo, jednostavno sa propolis kapima našpricate površinu, ono se prvo zapeče malo u redini, što kažemo da se izvrši sterilizacija na višoj temperaturi, poprska se propolisom, zatvorajte i nema problema, za nekoliko meseci neće doći do kvarenja. Pčelinji otrov. Pčelinji otrov je možda ružan naziv. Otrov je ipak nešto što je opasno, što truje, što ubija nešto. Ali pčelinji otrov kod pčela je koncipiran tako da on jednostavno, prvo, pčela nikada ne napada neprijatelja. Ona ga samo odvraća od košnice. Ako ne uspeva da ga odvrati, onda ga ona napada, tera ga. I ako ne uspeva u tome, onda upotrebljava njeno oružje, a to je žalka sa pčelinjim otrovom. Pčelinji otrov je sastavljen od viših kiselina, različitih histamina, znači mravlja, fosforna, oksidofosforna, ali najznačajnija materija u pčelinjem otrovu je mielitin. Mielitin je taj koji stvara bol, ali istovremeno on probija opnu i ćelije i jednostavno takva ćelija brzo strada. I zato je pčelinji otrov blagotvoran i u sanaciji nekih kancer ćelija. Jer one se brže razmnožavaju, a on upravo napada te ćelije koje se brzo razmnožavaju. I zato se sada u posljednje vreme koristi za sanaciju ne samo autoimunih ovih kancera, nego i autoimunih bolesti, kao što je Hodgkinsova bolest, Parkinsonova, multipla skleroza. Na Svetskom kongresu u Istanbulu pre jedno 7-8 godina slušao sam jednog profesora iz Moskve koji je profesor na medicinskom fakultetu i koji ima i ordinaciju, privatnu ordinaciju, pored fakulteta, znači ima i ordinaciju, koji leči MS, multiplu sklerozu. To je jedini čovjek koji leči u svetu. Sad se javljaju neki novi lekovi gde se imunitet spušta na nulu, pa od nule počinju posle nekim lekovima da se stvara novi imunitet i tako dalje. A on je, kažem, još pred 10 godina, a
kaže da je do tada izlečio na stotine ljudi u Rusiji i nekih možda 5-6 ljudi i u Beogradu. MS, to je sada bukvalno neizlečiva bolest, a on je upravo sa pčelinjim otrovom koristeći neke akupunkturne tačke gde je one igle izbacio i zamenio sa žalkom, ima oko 42 tačke sa kojima napada, odnosno bocka telo i počinje se sa 2 uboda do 18, onda nazad do 2 uboda, kažem 43 tačke i on je, kažem, od 3 meseca do 6 meseci je sanirao MS. Sada, koliko je sada dužina istorije bolesti? Što je duža bolest, sporije je lečenje, čak traje do 2-3 godine, a što se brže otkrije, efikasnije lečenje. Pčelinji otrov je tečne konzistencije, odnosno kisele reakcije, gorkog ukusa, aromatičnog mirisa. Jedne godine, svako leta vrcamo sunce kroz med, što kažu, ali desi se, kad radim tu na vađenju okvira, ne pada mi na pamet da uzimam med, jer od žurbe čovjek ne uspeva, ali desi se jedan put da neki zaperak koji je bio tako lep i pun šetlucova, što kažu, nektara i onog meda, nisam od dole, nego onako sa nožem skidam i pojedem, a nisam primetio da s donje strane bila pčela. Normalno pčela ubola, otprilike u nekoj tamo četvorci desni. Verujte mi, isti osjećaj kao kod zubara kad dobije injekciju. Isto zaboli, isto daj gorki ukus i ista reakcija. Počinje da trne, počne malo jezik malo odebljao, a i ne treba tad mnogo da se svađaš sa ženom, treba da se cedi med i ne treba mnogo jezika koristiti. Ali u principu i počinje otrov da se javlja. Ja rekao, sad će da se deformiše i lice, mada me baš briga. Mislim, meni je važnije nego kako izgleda čovjek. Ali kažem, vidi ovi mangupi stomatolozi. Oni koriste pčelinji otrov, a on naplaćuje one injekcije po nekoj 4-5 puta većoj ceni. Ali efekat je isti. Utrne, pojača se otok, bolja prokrivljenost i normalno to traje nekoliko dana. Pčelinji, ovo sam čisto malo radi izleta da vidim da li slušate. Inače, pčelinji otrov koristi se u poslednje vreme na vrhu alternativnih lekova. Znači, imate na stotine alternativnih lekova i nekih medikamenata i nekih recepta i ostalo, ali pčelinji otrov i propolis su na vrhu svih tih lekova i to u celom svetu. Gledali smo jedan film na jednom kongresu u Minhenu ili beše u Irskoj, gde kako se zove, Kuba, vi znate da je Kuba pod blokadom 45-50 godina koliko je. Oni su bili prinuđeni da se vrate upravo korišćenju alternativnih lekova. Bio je jedan film koji smo gledali gde su žene padale u nesvest kada vide otvorenu ranu koja nije zrasla 2 godine sa propolisom, ne da se prskavo, nego jednostavno sipalo na toj rani za 3 nedelje rana već počela se zatvara i posle 3 meseca materija nije se videla čak ni traka rane. Toliko je propolis učinio. Otrov takođe, vidite, koristi se čak za sanaciju, čak i ovih bora okolo. Za sledeći put ja ću koristiti nešto pa ću vam posle vidjeti koliko sam se podmladio. Ali u principu nije loše, pazite, samo da niste alergični. Sada, kako se pčelinji otrov uzima, to pčelari znaju. Sad postoje uređaji gde se pušta niskofrekventna struja sa 9 do 12 volti sa nekim šokovima od 5-6 sekundi, 5-6 sekundi pauza ili recimo ima sad tajmer i senzor koji tačno se naošti i vi dok pijete kafu, on pušta i zaustavlja struju. Pčela u tom grču kad dobije strujni udar, ona ispušta žalku i sa žalkom kapicu otrova koja pada na staklo ispod dole. Staklo se posle 10-15 minuta vadi, spira se sa destilanom vodom ili se ostavi da se sasuši. Brzo se suši na sobnoj temperaturi možda za sat, 2 i polako sastruže, posebno može se koristiti čak i skalpel, ali treba biti jako oprezan. Jako oprezan jer pčelinji otrov je bojni otrov. 1 gram otrova može da ubije 12-13 ljudi, a kilogram otrova može da ubije grad od 35.000 ljudi. I zato pčelinji otrov nije još uvek statusno rešen
u pravilniku o korišćenju pčelinjih proizvoda, jer je, kažem, u kategoriji bojnih otrova. I ja sam prošle godine imao jedno predavanje upravo u Komori Srbije, gde su bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravlja, Ministarstva farmacije i Ministarstva vojske. Jer sva 4 ministarstva treba da definišu tehnologiju dobijanja, da se ujednači tehnologija, da se obuče ljudi, ko može da radi sakupljanje otrova, kako se sakuplja otrov, da se definiše ambalaža, da se napiše, da se vozilo sa kojim će da se prevozi, da takođe da bude pod nekim po opisu i tako. Znači, nije jednostavno sad ćemo otrov da rešimo sve. I da znate, ništa u svetu ne postoji kao panacea da leči sve. Nešto pomože, nešto manje pomože, nešto više, ali nešto zajedno sa nekim drugim komponentama, tako da i med, i pčelinji otrov, i propolis nisu panacea, da kažemo, sve. Zato, kažem, treba učiti, treba raditi oglede i utvrditi na šta više utiče, gde ima manje, tamo gde je nešto manje efikasno, tražiti neko druga alternativna rešenja. Sada, pčelinji otrov pomaže u jačanju imunostimulativnog dejstva, gde mu je stimulativno na endokrini sistem, pojačava cirkulaciju krvi, sa boljom prokrvljenošću, sa krvlju odlaze i potrebne materije za život ćelija, a i za regeneraciju oštećenih ćelija. Zato se kaže pojačava cirkulaciju. On je deluje i kao antialergenski preparat, deluje znači kardiotonično i antihipertenzivno, produžava vreme zgrušavanja krvi, smanjuje holesterol u krvi, deluje regenerativno, antibiotsko, antivirusno deluje, znači čak i protiv side, deluje protivupalno, smanjuje i efekte skleroze, krvnih sudova i deluje antikancerogeno. Već je utvrđeno na nekoliko vrsti kancera gde pčelinji otrov daje odlične rezultate. Znači, kancer, kad kažemo kancer, ima ih različitih vrsti, ali on samo deluje na jedan broj toga, znači nije univerzalan. Kada sad se koristi recimo masaža medom, masaža leđa. Vi tačno po zonama leđa vi masirate i unutrašnje organe. Ovde neposredno, znači ispod glave, kostura glave se nalaze osetljive tačke. Kada masirate ili kada delujete pčelinjim otrovom, vi masirate ili delujete na bubrege. Ovde sa strane, ispod uha, levo i desno od kičmenog stuba, delujete na srce. Takođe, to je rameni deo isto. Onda delujete na krajnike ispod ove zone za srce. Želudac je otprilike levo i desno u nivou plećke, levo i desno od kičmenog stuba. Bubrezi, ne znam, tu su otprilike gde se seče kičmeni stub sa kaišem. 4 prsta levo, 4 prsta desno, gdje su bubrezi i vi možete tačno i žalkama, a i masažom, da kažem, delujete na neke bubrežne anomalije. Jajnike kod žena, bubregi kod muškaraca, mokraćnik i tako dalje. Ova šema nije loša ko se bavi apiterapijom, da se umnoži, da stoji na zidu i da i korisnici naših usluga budu upoznati sa efektom masaže ili čak sa efektom zone za akupunkturu. Sad počnemo sa nekim receptima, jer evo 10 do 8 je, mi imamo neki dogovor da ne preteram previše. Ja sam juče 3 sata pričao i maltene su nas izbacili tetkice iz fakulteta, kažu treba da idu kući bre i one imaju kuću. Ateroskleroza se može sanirati preparatom koji se pravi od 1 kg meda, 200 g polena, 10 g mleča, 10 g propolisa i da se uzima 3 puta dnevno. To se uzima 3 puta dnevno, pola sata pre jela bez vode, ispod jezika. Ili, znači, onda bolesti srca, napravi se pasta od meda i praha cimeta, jesi kao namaz na hlebu i ova mešavina smanjuje holesterol u arterijama i tako smanjuje rizik od srčanih napada. Znači, med 100 g je podeljeno u 4 obroka i to 10, 14, 16, 20 sati i redovno se uzima
ova mešavina i oslobađaju se tegobe kao što su nedostatak vazduha i jača srčani mišić. Ono kad idete pa nemate vazduha. Upravo ova mešavina može da pomogne da se eliminiše i taj efekat, taj negativni. Visok krvni pritisak može da se smanji sa mešavinom meda, soka i rena. Sok rena, šagarepe u jednakim količinama. Znači, isto, ako ide 300 grama meda, 300 grama soka rena i 300 grama šagarepe. Jabuko sirće je jako interesantno. Vidite kasnije po preporuci doktora Jervisa koji preporučuje jabuko sirće i med za spavanje. Ali vidite, on i smanjuje krvni pritisak zajedno, znači med, jabuko, sirće, po jedna kašika, supina kašika sirćeta, supina kašika meda, rastavi se u mlakoj vodi, popije se i vi počinjete posebno da smanjujete krvni pritisak. A pre spavanja obezbeđuje miran san sa lepim slikama i tako dalje. Mleč, rekli smo tamo, normalno je do 350 mg na kilogram, ovde kaže, ali za snaženje da se snizi krvni pritisak, onda se smanjuje i količina mleča, znači neka 150 mg na dan. Protiv gripa i prehlade koristi se 30 grama cetova lipe, koji se prokuva, hladi se 15 minuta, procedi se i dodati jedna kašica meda i jedna kašika polena. Piti mlak čaj više puta na dan. Inače, u posljednje vreme ima jedna preporuka jednog lekara iz Amerike koji leči, da kažemo, kancer ćelije, tako što pije mlaku vodu sa limunovim sokom. Znači, bez šećera, bez meda, bez ikakvih dodataka, samo mlaka voda i sok isiđenog limuna stvara baznu sredinu, ali istovremeno ne daje, ima dosta vitamina C. Vitamin C i limunov sok, to su dva pojma. Vitamin C jeste sintetički deo one salicilne kiseline, ali limunov sok 10.000 puta ima jači efekat u odnosu na vitamin C. Zato koristite limun i u preventivne svrhe, ali i u kurativne svrhe za lečenje. Protiv kašlja, da se pomogne iskršljavanju sakreta iz disanih puteva, koristi se ovaj napitak sa šišarkama od bora. Znači, kilogram mladih šišarki kuva se u 4 litre vode, 10-15 minuta, odlije se sirup i na litru ohlađenog sirupa doda 1 kilogram meda, jedna supina kašika ekstrakta 30% propolisa i to se sve uzima 3 puta dnevno. Znači, efikasan lek iz kućne radinosti protiv kašlja. Važi i za mlade i za starije. Ili pak uzima se jedna glavica crnog luka, skuvati, procediti, dodati med i piti kao topao čaj više puta u toku dana. Mnogo ima više recepata o belom luku. Ja neću sada govoriti o belom, ali ću govoriti o crnom luku koji pomaže pojačavanju, odnosno povećanju krvnog pritiska. Znači, za malokrvne osobe koristi se crni luk, a za one koji imaju visok krvni pritisak, onda se preporučuje beli luk. Čuli ste vi da krajem 19. veka bila je velika kolera u Evropi, zahvatila je čak i delove Srbije, posebno Vojvodine, gde su čitave porodice stradale od opake bolesti, ali interesantno, zaustavila se tamo negde kod Iriga i kad su ovi ljudi istraživali kako se javlja, kako se širi i tako dalje, utvrdili su da jedno selo je totalno bilo zaraženo, a drugo selo nema zaraženih. Onda su videli da tamo gde je bio okačen niz crnog luka, taj luk je u stvari apsorbovao ili jednostavno stvarao takav mirisne materije koje su jednostavno nisu dozvoljavale aktiviranje ove virusa kolere i tako se ljudi spešavaju. Znači, nije loše, naše bake i deke u starim kućama uvijek su držale niz okačen ispred kuće ili tamo u dnevnom boravku ili gde se spava. Protiv čila na želucu i gastritisa. Znači, uzima se 20% alkoholni rastav propolisa, 3 puta po 20 kapi, 6 nedelja i ponovi se, i to se radi 3 meseca zajedno sa medom. Ili 100 grama
meda na dan u 3 doze pre jela. Znači, gastritis je u stvari početak čira, a čir se javlja kada se razmnože helikobakterije koje stvaraju posle ranice i te ranice stvaraju posle bol i iskršljavanje krvi i tako dalje. Znači, on jednostavno se menja način ishrane, ubacuje se med, vidite sa ovim dodacima, mada nema nekih velikih dodataka. Tu je propolis, tu je med i tu su i način doziranja samo. Protiv uvećane prostate, ovo me jako interesovalo, pošto sam i sam bio pacijent i još uvijek sam, što kažu, ali koristim 2 puta ove 2 načina, a to je supena kašika polena u čaši jogurta ili kiselog mleka, uveče napraviti za izut za naveče i za 3 meseca čovjek jednostavno nema potrebe da ustaje noću. Ili pak 200 grama, kao što rekao, golice, 200 grama polenog praha, samene se i u 800 grama kristalicovog meda. Džabe upozorenje. Protiv anemije, znači, protiv anemije, to je mešavina meda, to je, znači, koristi se šumski med koji ima mineralnih materija, najviše mineralnih materija, ima najviše gvožđa i ima polena u odnosu 1:3. Znači, i po 1 supena kašika mešavina pre jela se uzima i visi da se poboljša krvna slika. Takođe, sok cvekle, mrkve, limuna, meda i polena u jednakim količinama i svaki dan uzimate 3 puta po 1 kašiku. Matični mleč, rekli smo, ne u mešavini, samo ispod jezika, 350 mg. I onda on poboljšava krvnu sliku i zadržava gvožđe i tako dalje. Apikomore. Koliko ima apikomora ovde? Ili ima neko ko ima apikomora? 3. Jednu sam danas obišao, jedina mana što nema za više ljudi, nego samo za 2. Malo šale, ali apikomore su uvedene u kraju 19. početkom 20. veka. Prvo su počeli Rusi, Nemci, Ukrajinici, Turci i posle njega Slovenci. Slovenci su napravili čitav turizam, apiturizam sa komorama, rašireno je, matene, svako veće domaćinstvo ima apikomoru. To je jedna prirodna apoteka gde se koriste sva ispravljiva jedinjenja i meda, i voska, i propolisa, i mleča, i otrova i tako dalje. I sve to stvara jednu, da kažemo, jednu sredinu koja blagotvorno deluje na bronhije pluća. A te mikrovibracije pčele, koja pčela stvara, odgovore mikrovibracije mozga i, kažem, koji odmara čoveka ležanjem samo pola sata na tim daskama iznad košnice, odmara čoveka kao da je ležao 8 sati u krevetu. To je antistres terapija, se uspešno leči apikomarama. Ovi novi menadžeri koji žive, što kažu, po 18-20 sati na dan i rano umiru upravo zbog tih stresnih situacija, retko ko doživi 30 godina, mogu da budu naši stalni pacijenti, da se revitalizuju i da... Takođe, u apikomarama nije utvrđena alergija na vazduh iz košnice. Znači, mogu da koriste apikomoru i oni koji, i deca, i muško, i žensko, i stari i mladi, bez opasnosti od neke alergije. Saniraju se bronhitis, astma, migrena, alergija na polen, glavobolja, sinusi. Sve to može da se saniša ili da se smanji njihovo prisustvo u telu čoveka. Koriste se creva, maske za inhalaciju i inhalacija traje od 10, 20, 30 minuta, sve zavisi od istorije bolesti. Efekat se osjeća već posle 3-4 dana, a najčešće treba bar 10 dana da čovjek bude izložen tretmanu apikomore. Jača imunitet organizma, posebno disanih puteva, pluća, alveola i tako dalje. Apikomore gde postaviti? Pa one se najčešće postavljaju u nekim, ne na nekim osučanim mestima, nego u šaranoj hladovini. Još pre 15 godina na jednom svetskom kongresu u Australiji
jedan američki naučnik koji još uvijek živi, koji je jedan od jačih stručnjaka u svetu, govorio je o 3G mreži. Kažu da 3G mreže uništavaju pčele. 4G mreže uništavaju ptice, ptice, vrapce. I kaže, on je to zapazio da recimo u tim lukama gde su galebovi i gde ima, kaže, jednostavno sve manje ima ptica, a upravo one su, da kažemo, osetljive na te zrake i stradaju. I na kraju sa 5G mrežom strada i čovjek. Preko mobilne telefonije i tako dalje, biva izložen ovim zracima i sad se uvodi 7G mreža. Tu više života ne znam kako će biti, ali ja mislim da će biti jako kontrolisan i neće taj život zavisiti od nas, nego od nekih drugih koji će tamo na kompjuteru da nas proveravaju i upućuju. Dakle, kao što ne treba postavljati pčeljak blizu dalekovoda, repetitora i mobilne telefonije, tako treba bežati i od ovih postrojenja koje zrače ovu 5G mrežu i 7G mrežu. Dimenzije komore može biti različita. Ne postoji pravilo u svetu, niti neki standard. Vi pravite u odnosu na vaše prohteve. Kao što je komora za 2 osobe, za 4 osobe, za 8 ili za 5. S jedne strane se pravi ležaj od 4 košnice, a s druge strane 4 košnice gde imate 4 inhalatora sa maskama za udisanje. Se čuje tamo? Ja se malo se okrećem tamo, malo ovamo, pa sad ne znam da li sam dosta čuven. Takođe, sad se prave komore za prihvat čitavih porodica koje bi noćevale zajedno. Znači, ili da do ponoći, znači i deca se izlažu inhalaciji, kao sada isto, ja sad imam 4 unukice, ali ove 2 srednje, jednostavno 3 dana u kući, 5 dana u kući i 3 dana u obdaništu. I kako se vrate, vraćaju se uvek sa nekim prehranom, sa nekim virusima. I verite mi, primani su čak i neke antibiotike, a što sa čim se ne slažem, ipak oni imaju 3-4 godine, 5, ali sa inhalacijom, one su bukvalno za 2 dana išla već posle u vrtić. To ide sa rastvorom, kako se zvaše, i šta beše još, i rastve se jedna ampulica i sa 1-2 tretmana one su zdrave, a nisu pomogli antibiotici. Dakle, apikomore se izvrsno kombinuju sa apiturizmom i sada imamo i veći broj ljudi, pčelara, koji žive od pčela, ali garantujem da će još biti uspešniji ako imaju apikomoru na pčeljnjaku, jer će tako da privuku i potrošače. Potrošači će primiti dobru sliku o hemizmu čih pčeljnih proizvoda, ali istovremeno ti proizvođači će imati i veću ponudu. Neće prodavati samo med i preparate ili proizvode, nego će sada nuditi i komoru, a sa komorom će nuditi opet neke kreme, neke balzame, neka pića, medovinu, neku medovaču i tako dalje, i tako da će povećati asortiman. A neko ko bude ležao pola sata na košnicama, pa nema tog koji neće uzeti bar kilomeda da ponese kući sa vašeg pčeljaka. Tako da uklapa se i u povećanju potrošnju pčeljnih proizvoda, ali se uklapa i u jačanju i stvaranju apiturizma. Onda masaža tela. Mi na kursu isto imamo masažu leđa, masažu lica, za pola sata. Jednostavno, recimo, sva ona šljaka, ono što su zatvorile pore kože, ona sve se otvara i jednostavno koža prodiše i čovjek tako ustaje oran kao da je već vraća, da ide na trening sa dobrom kondicijom. Aktiviraju se svi članovi porodice, znači sa apikomorom neko će da dežura, da služi te korisnike komore, neko će da prodaje preparate, neko će da masira i tako dalje. I nije loše da svoje znanje prenesete na mlađe, znači organizuju se neki kursivi, neke tribine na pčeljnjaku, a i jednostavno druženje na pčeljnjaku bude interesantno. To malo rakija progovori iz flaše, malo meda, malo muzike i eto jedno blagostanje, ono što fali svakom čoveku. Ljudi, mi smo zaboravili da se smejemo, ovaj tempo, ovo trčimo tamo vamo, moramo da se malo vratimo
ipak nikad mlađi nego danas. Je tako? To važi za sve. Tu mladost treba iskoristiti. Dobro, sada ovih maski imate različitih, ali mi nešto nabavljamo u posljednju od Slovenaca. Ja sad 28. 30. organizujem ekskurziju za naše članove udruženja da posete ove dva pčeljaka sa apikomorama, da slušaju 30. predavanje od nekoliko predavača i za 2 dana jedno noćenje. To nije skupo, a naučit će mnogo. Evo, ove su, znači, s jedne strane je ležaj za odmaranje, a sa druge strane su 4 maske za udisanje vazduha iz košnice sa prozorom koji gleda, što kažu, u prirodu, na zelenu boju koja odmara oči i tako dalje. Šta je homogenat? Zna neko šta je homogenat? A on se pominje već od 2017. godine, odnosno homogenat je trutovsko mleko. Trutovsko mleko je, u stvari, blagodno deluje na ljudski organizam, posebno na muškarce, jer potiče od muškog člana porodice, tako. Pomaže kod zapaljenih procesa, ublažava bol, jača imunološku odbranu, povećava otpornost na infekcije, poboljšava vaskularni tonus, održava zdravu funkciju srca, povećava hemoglobine, znači pojačava krvnu sliku, ima efekat čišćenja i uklanjanja toksina, pomaže da se oslobode loših holesterola, promoviše normalno varenje i poboljšava apetit, pozitivno utiče na stanje nervnog sistema i jačanje pamćenja, normalizuje krvni pritisak i štiti jetru od toksičnih materija. Znači, jednostavno, uzmite, pojedete neku lutku truta, ona je puna ovog mleča. Vi ćete dobiti jedan blagotrajni tonus, odnosno jednu tečnost koja pojačava imunitet, koja obezbeđuje nešto što ste izgubili u toku dana ili u toku prethodnog perioda.